Ambilia cia kwankethi muleithirio wa Meru TV buri wirigiro bwa kwantu kweku no witite na mbere bwea kanko atiwe ni nteto cia Meru TV ugoro bitawa Chiri Mbabu na tukiambiria nteto cietu munini wa county commissioner cio bunge kia Igembe North Edward Njoroge amona mutongori wa ntoba mawathe ya county ya Meru ni Mbabu ithite musemane na ntoba mawathe ntere cia Lare hara muroto ya musemane yoyo ukari kuritana ntoba mawathe burabomba kugunika kumane na thirikari na kinya burabomba kuigwatira ibanda bya ntoba mawathe kulokine borete aciari barabara na ana barina mawathe kutiira ni bakubaike skuru na kinyaba otonya kiri ikundi ni kenda bakaomba kugunika mwandiki wetu wa nteto kuma media ya Igembe Mukiri Onkonja no wina ripoti. Tukiwa kwa mkutano ama tukiwa kwa mafunzo ambako ilikuwa inalenga vikundi 25 vile vinaitwa self help group kutoka Igembe North Mutwati sub county ambako walipokea mafunzo mengi kuhusiana na mambo ya kikatiba katika sheria, kuhusiana na sheria mpya ya Disability Act 2025 ili watu wapate kujua haki zao kama jamii ya walemavu, ili watu kujua majukumu yao kama jamii ya walemavu, ili watu pia kujua zile huduma mbalimbali ambazo zinapatikana katika idara za serikali, kwa mfano kujua njia inayotumika kupata vitambulisho, kujua njia inayotumika kupata stakabadhi ama vyeti vya kuzaliwa, kujua kwa mfano kujiandikisha katika vikundi, kujua pia mambo ya elimu ili wasiteseke, na pia wajue kwamba hao pia wanahitajika katika nchi yetu na kuna jukumu ya kujenga nchi. Ndio maana tukakuja hapa siku ya leo ili tupate mafunzo na pia wapate kujua maneno. Ni Edward Njoroge munini wa DCC interese Igembe North arabathithĩtie mũcemanio interese social Lare na antoba mawathe na ikundi mwanya kubaritana kisi antoba mawathe na kinya uraba waji kwethera bakiona ibande kaitana kawendi bakiari ni baritanite na kuria aciari bakomba kwethera bakitha na baba mawathe na tukinya bari na kio nya baraba ithana na umusiba ta kendeleo baitha baba tori werune bone weru bobo nanja ukenda koleli nyanto baba inge ba ke employment ne consider both people both disability na baba tena disability na baka considerate na baka ona ngwe disability para inge bateta skuru na kora weta skuru neko mini wo otera mwana u maisha yake kabisa. For example bahatu to na ulemavu itothomi na to na itoritango esieto lakini aciari betu bakioto ta mbua tukethura twe na u street ne otherika kinya mbua tukethura twakwira otegwo butekarika ikwira antu betu ibembo turiana bau baraba inara aze kubama bau mbua impange igerumi ne ciaro uteginto ontokiu aze nya itare anjesu yongwa antu bano bareo na imubango murungu ende antu betu rambu bakuaru ari biranda thoma tomba gutha tu ingilete kitharimo getu Oriu ende ne baweta kirima tapeli kanamba baraba kwethera bakigira antu baba mawathe bakethera bakiwatwa na koyiro salire kiwatho muntu akeya awetie mbesa anganga kwandikithie anganga kuirire mbi anganga kuirire mbi ukotweka wene ko rita mbesa no tebio wona na offices cietu kana cia disability utena okwita sua mbesa. Okay, kundine ntere wa mtu agarita mbesa kundine kwa sababu ene kundi kienu na iburita registration mimbi iburita mbesa kusiandikithia mimbi bondo bokwenda utethane bwengo kwa bwengwa eune kuringana na kundi okiriaria lakini kwe bange na watapeli pe yaba akwira ngakura irikina ke lakini othia totiri na matapeli wote watachukuliwa hatua. Hapa Igembe North constituency viongozi ni wawili. Kila sub county iko na coordinator wake. Na kila sub county iko na structure ya viongozi wake wote. So wale ambao hawako kwa hiyo structure wote ni matapeli. Riu bakiarĩria mantu yakoneana baba mawathe bara bathomete na indi batumete kwithira bakiandikwa ni barombete thirikari u ndakuromba wi no ntwa challenge wale mbetha bainio batu itothomera cia mwana kamba ti musito gathomithira nyeni bangi wera wishasi na musiuni thayo na thina muno ende nkiromba thirikari muono mulemavu
akia kuthoma vati musuri agathoma ndani muntu ka nyanwe wengwa rika ne mutetacie nikenda okiria musiyu ana baiba bati ku register wana bainaki ethero baina ibande bio asi muntu kwenda unduma cia thirikari ya Mukenya oronge o kawaida. Kiripotera Meru TV kumalare social Gembe North Mbeta Mukiri Onkonja sana mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Onkonja no tubari botu na ndira y'inkinyaniro na tweta na mbere na Nteto cietu kiri mutaratara yo kwede tauni ya Meru City gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ithingia na bwithitie karo na mwandiki mnene wa Rwangi rwa Mithu Gitonga Mugambi arabarĩrĩte kuthondekwa kwa ya strip na kinya kutengwa kwa miunda ya mirandi ira yatuma Meru yona twanya tutweru. Mwandiki wetu wa Nteto Mutugio Kiambi na kulikithia Gavana Mutumanto Ithingia na arwana achamanite na mwandiki kire Rwangi rwa Mithu Gitonga Mugambi kire mutaratara jwa gukiria Meru kwethwa City aria bagwatanite na bunge ba Meru bari ongerente cia showground na kinyankunga gutegera na araikaro bia mutongere wa nthiguru biomba gwakwa na kinya kuthondekwa kwa muchezo jwa golf nikenda gukujire onjorithia ja Meru jari mendekithia ja mutongere wa nthiguru William Ruto kagita atongere baikinyiche City usikulomba mirandi ya witi na mbere. Our exercise is very simple to implement his directives that he gave to the Minister of Forestry called the PA so that as we attain the city status of our county, Meru County, Meru City, there are components that are required, and among them is the airstrip. It is a component that is needed for a city to attain, for us to attain a city status. Secondly, to have a golf course. The elders of Jorincheke, who are the caretakers of our forest and the general environment, have been agitating for this for the longest time. And now that God gave us this, privilege of getting the hearing of His Excellency the President had granted these requests, it's such a privilege that we have as a community to have a golf course that will be a place for recreation. Kuringana na PS Gitonga Mugambi Meru ikaguneka bonene kumana na mirandi eje muno kire kwagirithia uchumi bwa Meru. The state launching gives us some sense of pride as Meru people that if the president or that level, we don't have to have him sleep in Nyeri. He comes in Meru, stay in Meru and finish business of Meru and the region, Eastern region when he's here. Then in slashing and all that, it comes with some level of pride. And more so, it comes with some level of opening opportunities to our people. Yeah, somebody will be employed there, somebody will supply something there, and these are the things which these opportunities, this is what we're doing. So we're able to do that. But then also, Meru is the only county, and Your Excellency know that if now we want to go to Nairobi, you have to take 4 hours. It's one of the great counties, economically endowed, but where you have to take so long on the road, To go from Nairobi to Kisumu is just at 5 minutes. From Nairobi to Mombasa is 45 minutes. But if you look at the ranking in terms of economic status, what does that mean? It means Meru can attract even more businesses if these business people, they know they will travel efficiently, they will not spend a lot of time. Unlike now, when they know going to Meru, I will have to spend at least 2 days. It deters investors from getting there. So making it easier, it also attracts investors. Obungera imdauda kigonga itagariri akiuga Meru bari tayari kuamukira City. This time I want to assure Governor, PS and my colleagues and the Conservator that I'm for this, because I even want my airstrip, which the former Deputy President said I could not get the airstrip. So if I'm getting the airstrip, I'm not a player of golf like him. It's a rich man's game, I have always said, but he will teach me. But I'm for it.
That's all I want to say. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Ibura Mutugi wa Kiambi na kiaria renterese chuka wandi akaringa ni mwerekere ontwere na utalii kaunti ya Tharaka Nithi Geoffrey Chabari na ulete akari kutonya kero ontwere haragwete anto baba ingine baulurni ontwere na batonya mantone ya kinende yaranende yathukitie ndukimbithe ndiguru ya Kenya malikwetu anteto dagera waiguna nwina ribotie Akiaria arintere chia chuka wandi ya karingani mwerekithiria wa ontwere kaunti ya Tharaka Nithi Geoffrey Chabari na watete ogeni mukari wonthe wa Tharaka Nithi Kirimambura ontwere makaruthika ntere chia urageti tariki 18 mwaka tariki 20 mweri-ini wa kenda mwakani uyu mambura maria maruthikaga kira mwaka ni kenda gukungwira ontwere bwa mutharaka inyambura inene sana cha gukungwira ontwere bura butwegie tantu ba Tharaka Nithi County ire ikaruthika ndene ya kieni kia urageti tariki 17 kana 17 kuthi tariki 20 koguo mugongo gunthe wa Meru kwa jumla swa kaunti yetu ya Tharaka Nithi itukubukaribisha na haraka kieni kia urageti buya tukungwire ontwere bwetu na bura buturetaga amwe na nchokere kairi ontwere bura tuthia na mbere gukungwira na haraka ndene ya kieni kira kia urageti ni ontwere bura utatharirishaga akiri kuno ya kiumuntu tio tutikungwagira ontwere bura buretaga dhuluma za haki za kibinadamu tukungwagira ontwere bura butwegagia gutureta amwe bura butethagia mtu ku antu baba kungwagira bu kuona mbeca cia kuthi na mbere na gukuria miturire yao na nkuruki kuthi na mbere na gukiria maisha mao Angeruki Chabari na thire na mbere na kwigwa kiromba akari abawate mbaru mubango uyu nikenda gutigira bakuririkania na inya kuthomithia ana banini monombe wimbithi bara bethiretwe gwa kagita bariganiretwe ontwire nonto bakuthingira mantoni makidigito akuringana na Chabari thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni rutaniritie nikenda gutigira mambura makuruthika na kenda gutigira mambura makuruthika mwanka uyu bagicokeria nkatho thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi rungu rwa gavana Muthomi Njuki nontu bagutigira mambura makuruthika na nontwire bura tuthia na mbere gukungwira kwina mantu mangi mara mayaga megie ontwire bubu na haraka kieni kira tutego tukithiania namo muno ontwire bura antu bendaga kuonaniria bakuretera antu nchobiri tagirite kwina antu bengi muno bayukitie kanyaga gakuthondeka nchobi ire itetegiritwe kiwatho na nchokere kaire nontu uyu murungamo wetu twigitu twina nontu tikire ntugo ya mbere ta kaunti ya Tharaka Nithi kuthi na mbere kurutha nyamburi no cia ontwire bubu uragiti bwa kachoro yetu nchobira twigagwa tu antu bagitigirwa ontwire baraba mitumagiri bakumemenya nchobi mbiyo itumikaga gundukura koguo kwina thimu nyingi muno nkuruki ngwetete ikieganagia na antu baba kuthi na mbere kuthondeka nchobi ira indege kiwatho bakiugaga icha kwira na haraka kieni kia uragiti ndenda kuyukia kanya gakuba mukana nontu antu bara betegiritwe kuonaniria ontwire bwegie nchobira ciatumikaga tene ibaiye nchobire batiri itegiritwe nara nkuruki na nchobi na nantu bara bapetwe kanya kiwatho na bara ibebiye bobongwa bara baperwe kanya gakuonaniria tu imbio yatumikaga kunontu ino ni bimobyo biratwanyunyanagira rira eswa akuru baya bantu amwe na kaingi ndene nyamburira cia kuthi na mbere kugurana nontu ibu ontwire bwetu ba Mumeru lakini nchobi inu chingire geto kiwatho inu bamwe bakuba muntu agwato ne akuga ne kuthi na urangiti yetu itiegenia na mantu mamu na nkwenda kuruta mukana nontu utietegirwa kwendia yonara na nkuruki akuregerwa kumendia ukawatwa na watwa watho bogatumika no kairo kotini na otiegwo gikungwira ontwire bura tuthiite na mbere na bunara kieni kia urangiti kujuge kanya gaka clarify that kukurukira obisi bwa governor otie mwana siasa wa Tharaka Nithi atari invited bara elected bondi band peto invitation na tongoria beto tubaete heshima sana lakini nuye kaingirira antu bamwe bathia bagakurukiria mianka especially rira tugukungwira ontwire bura bwetu na uragit tenda kuyugia kanya gaka kubaromba ndio mweta mukari wa Tharaka Nithi na muringi kura wa kaunti no ya Tharaka Nithi ndomba tongoria beto no ntu tuba invited na itubaete giteo sana bayukie kanya gaka kuya na uragit bayete kuonaniria urumwe nontu urumwe bubu ibu bukathi na mbere kubatetheria
kuona kanya gakega gakurutira antu wira nikenda wewe wakona kanya gakurutira gakwewa kanya mwanko yungi uroka wewe wa gisiasa tuthi na mbere kumugwatira kogu kira mbomba kurutha ni iromba nontu bubunu to baragia nabo nontu tutibaracimithia lakini ngwetigia nontu ingi bamo bao bakwerewa bora butwegie tamuka batharakanithi ndabaromba na giteo sana baye na araba kungwire ontwire bao nontu kinya bona antu beto batharakanithi ko tutiomba kuba batie wakanya gakwe okungwire ontwire bubu na nantu bathurite to kubaete yo kyao lakini kimbo bakubaromba bathi na mbere kuiga ngwataniro bathi na mbere na kuiga thiri na bathi na mbere na gukungwira ontwire bora bwaye mutharakanithi na nkuru kigucwanjirira ciegie gutethi ikundi bibi nikenda biona mbeca cia kuthi na mbere kwibukiria na batura maisha mamega. Kuma methani ya Ndeto ya Meru TV Yukambita Lilian Mwangaki. Tuta na mbere na nteto cietu nyuma ya mutino yo mwankijura yo atire nje imwe itina ekaro na kinya muntu mwateto turobo nende aturi nibeyete amana kutetheria nje wa kanyumba hararware nje ya waredisi yae iliongerete nje na koyana otethibwo haturi nibakuromba antu bawendi boboya kusiumiria na kutetheria nje. Kaona kwa Wero TV na ilituuma sana kwa sababu kama sisi vile wengi hamjui lakini sisi tumelelewa hapa na hatujaletwa na kitu ingine, ni kwa sababu sisi ni mandugu na madada na the only thing is it can happen to anyone, so whatever you want others to do for you hata wewe fanyia na shida inapatanga kila I'm so happy kuona hii nyumba imefika hapa. That is a job well done to everyone, so please my regards to everyone who was involved, na si ati juu tumekuja leo tutaacha kuongea, tutaendelea kuongea na pali popote pali mtasikia usaidizi inataka tuko tayari katweja ya ntoba mathithio kinya tweja twa valinji mtu tewera mtu uteugwe kukabua teu ethero impia kurara ura akuga gikithomo kiu etho mtu erara kuina ino mwira mpiere yakue kuthira na utije kathira ri lakini ndio ukona inya karuko kamutemera ruko wethero we mutetha emutethagia tukujite tubu farinji no twinye twirira twithero twina jau tukugira kinya twitu farinji yakwa na no monka inya kwa farinji ba bangi ni mwe kurundi bindi ura sietero ra tutikire na ngojokia nkatho muno nontu bwa mwe kurundi CI the former DCI na mwana we na kugoibwa kama muno guturikana kuona ibo bati kuija kuona kuriraniria mo batwe na kuja kuona ura tukuthithia waka kira tukuria kira tugwikira na ndikuibwega na Murungu abutharime na abongere na abaramire miaka na ninkuigwa ngwiritwe nontu ukona muntu ti siasene akija karingithwi mantu jaja ndarete na akagwa kiajone family uria kariute muntu weturui ngai abutharime nontu kwija na nkoro yenu bote sukumi kabwijite ne untu bako utethia iturombete inya be thirikari na bati thirikari ne kenda batutetheria juju bati bara bombete ututethia atutirona inya thirikari umbete gukinya ngoro ntu tukurombeje ne kenda umbo tutethia na itwirigirite bakeja nontu nyombete rojura itina mabati itiromba kwimbwa itiromba kuthirirwa ndene ne kenda ikomba kuthirirwa so tukauga bochokerie DCI report ye batu itura riri angachara itukumwira ibwega. Tuta na mbere na nteto cietu akariba kithongo ni bakudeta nontu barabara araba wete barabara ya kithirune itithonde kibura kubatere maliki wetu wa nteto MC Mutonga na utariria Kiluki ni ndani wa kithongo umbite kwithirwa gitambukio gabi bwawe aria augite mawega kabla jaga Meru o amwe na tukombote Meru saujo ukwithirwa kigwa mbeta wa kabo marito mbeta wa ndani kuma githongo na ibwega muno nontu bora bonderete gu support thirikari ngavana Mutuma o mai tukuona Meru uria bwina okiri na uria bumikirite na itukugwirirua buu kinya batwire tukumugika tukona ate tutikwigika muntu utikwendo mashinani na ibwega muno your excellency governor Meru county nontu bwa ngwataniro ire ogitete kureta Meru na umaitu itukuigwa na itukumeona na itukuigwa tunganiri ngwataniro eu nontu ugateka for example kagita kare ogwatithania Meru batwe MCA
bonthe na rutere rwaku rwa utongereti rwa executive eku bwinthi bugwatanirite na kwina ukiri na thiri miru wategera ki national government kwa your excellency no kuita ngugi nene kugwatithania inya thirikari ya county na inya thirikari ya national government wategera inya ki ma MP so ti MP nyomo kugambu wategera ki batu mashinani utimwana inchi nyomo kugambu bu ni ubutongeria bura bwitha butongeria bwa governorship buria bwithero bwi gutongeria ka ku governor kila mwananchi watuika mtu wonde na gufeel ati natongere tu mutongerio munene ja ugwe icho turonere uri na area Ethiopia uri na atongeria bangi no gitine kia mbere we first priority ni kenda wita gwakirisha Meru na Kenya iu ni share kuona ni ate Meru itotambulika ntuko itithiria ituonete yonse nyotongeretie uretete nya michetho aja ndene Meru na michetho iro raretete a Meru yatigira Meru mbechi nyingi itukuona mashinani uranjere ikwenjwa no rombere kurobe mirandi nyingi ki national government wa excellency governor na mirandi urombere ki national government nuombere utudurane twirindazo aturanjo twatwekeria bu tutekera wake ama tugachione na tugachigirwa metho jetu itwakinyire na your excellency na twathiro na tuonerwo na turonezete na monkera thai imwe yo ni rambiririe kwija itukuga ibwaga your excellency kingugi ugwitira kana Kameru oma batwe ngugira twagwikie nene 2027 ni guguchokia kaire kenda tukwa tutam uendelea kugwatania Meru uwitite kugwati uendelea utithia Meru no na mbere no uendelea tobetithia na mbere pojairi inkondo chokere speaker county assembly Meru nkatho nyingi no ntoboro gwatithenie county assembly na pamoja gwatithania inya Meru county yonde ngwataniro yonde tukuona ni eku county Meru county speaker bogwatanirete na governor wa Meru county o macho mantu ja moja jara your excellent our speaker tukuona patu twita antu beto ba centriment tugagu support ukona gitigiki kana ukayukia mweru o centriment yo MP ati centriment yo inya yongwa yetho imbenefita nkuruki teka tukuga mujumbe o centriment teka tukura mujumbe urabe ku centriment mbati atukuga chapati eruga maitajaire igakando ari ambere ndezi yagaruko ndezi ikeja kuwati ikagarurwa kaire ndeu igukandi kia chapati withuka na ndi turuga mujumbe wetu wa centriment Kiremango chine agukando ndeze na ndi chapati unirikitie nteto chiayo atunenkere na ndi itukona watu tu antu ba centriment ikwagirite na ndi tunenkerie speaker county assembly ora wetono Ayubu Bundi kanya na ndi karuturo nikenda atongeria antu ba centriment nija undarikia kwithirwa nkiona na nkigua mbeta MC Mwitonga nkiripotera Meru TV Centriment. Sana MC Mwitonga na mtobori botu na kere wakili Mugambi Manyara na sokrete baraba kuwa nedreti akioneka kile mesemanio ya siama mwanya rawete we hakaria mutongoria na monka eto nara kuondea Meru bare kulokina urete atongoria kulitaera Meru ngwe bateko adola mandiki wetu wanteto mwende wala ibuni niwewe na ribotie. Akiaria Mugambi Manyara no rokomerire matagiti kia Senator County ya Meru na thereti nteto cia ruati wene thaira cia mene bibinge untu akwate kia makiringa kura ni mwingi akiwa musiasa wonde rokwenda kura no mwankete ntere mwanya ira mwingi yuri mbi wandu baba ingi mono bakimbulia na tandibia mene bionde hati nkuonekana mbas nkuonekana DCP nkuonekana UMP kia makia mheshimiwa Kawira Mwangaza nkuonekana na mheshimiwa Rinturi na atongeria bangi baba ingi muno kambuge thaiki ti thaa cia wi associate na kiama fulani no ntuwe ikuro kwenda Mugambi Manyara arenda kura cia antu bonde na ati kwenda kura cia antu ba kiama kimwe tiomba kuwa ndenda kura cia antu ba mbasi yake kana ba kiama kingi yake ndenda kura cia Meru bonde na arabali yora wona kinya ketha undo PCA mbita bia thoni bia Catholic mbita bia thoni bia Methodist mbita bia thoni bia anto Pentecostal na mantu yange jajabu mantu yake ama tukandisa indinara mwisho
na ni anto bagatwira kiama kiria bakwenda tuija nakio thaa iyo rankuthithia ankugira go popularize candidate chekwa ya gutwika senator Meru County 2027 na no mwanka mbite na ala wananchi na alingi kura bali ponde kibera oranku kabathithiria ndatwika senator na itikumata kethe iba kiama giako kana ti kiama giakwa kana uti kiamene bali so ikyo gituma wona uni Mugambi Manyara ntithiragia ubaguzi agitara bara bakuromba ite mwanya mwanya arua no mwanka baritere akaringwe bate kuthura gitumia kwa ngwira mtwariterete mwingi nicio cia mwende ithurano netwetete kura ite kuga thaa iji no mwanka withwe kiamene kimwe ubwirite kwitha ukiritera wananchi bonde ngwi no ndukinyange ya utwika senator Meru County ntitwika senator wa members ba kiama kia Mbas kana kiama kia DCP yake kana kiama kia UMP kana kiama kingi kiriku ketho ande senator wanto bonde nyabara batandingira kura so no mwanka kijire mwananchi na ala na nti ukia kethera no kiama giki kana no kiama kira kana ate kiamene kiriku kana kiriku Keripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni na atongori ba matora kuma wa dini ya mitongo isio mbunge ke Southimenti ni bethitie karo bya muingi obisine ya sibo muthenya yoruare na kuabo ni bakwenda thirikari ibakira kieni kia ndege ya ura mbunge wo arombere ikaroke ikarikite nyuma ya nguto hati kieni kibeletwe Southimenti nyuma ya mpado cia kisiasa ati ka siasa ntereu maliketo anteto Jefu Gituma no ina ribotie na batongeire bawandi ya mitungo ireri kiri gicigo mbunge ga Southimenti ni bathithitie ikaro bya mwingi bira bijikene na lugha ya kimonimoni ja public participation ni kenda bakoria thirikari itana mbere kubakira kieni kia ndege nyuma ya nguto kuga kieni giki ni kithirite gikithamwa kuma ntereji ja Southimenti monga kiri gicigo mbunge ga Central Imenti turenda batwe kieni kia ndege twikirwa kieni kia ndege kia airport ta uria mheshimiwa wetu Sandra Kimweti atwirire arombire ara president ri aria aja uju na gietikirwa na batwe turenda airport ithondekwa mitungugu kenda batwe tugunika turi aturi ba mitungugu kuri antu barungamire na batumira antu ana bakiuga mathige ja kugwato kwerwo antu ba mitungu bakurega kieni tutiyetwe na tutigwa kieni getire antu ana ka kieni getu giakurirwe kiri aria bo bange benda kwao giakwa ijakwa kwao katukurega bue na tu getu githure kiri ni deure nduga uju kuringana na miario ria yarirwe national politics ni kiaria indagitari antu babu botegete antu ba mitungu na bwa ndagitari wengwa aria na president Ruto wengwa amwe nkwenda kieni kia ndege airport yethithwe mitungu netekereria kakoro kulega ora ugite president akanuchora president augite mboni ni na njara cienu nkuruki atongeria baba ba matura ni batariritie mawega kathomba jakejane na kieni giki kia ndege kieni kira keja gwa kwara kwe antu bethara bathithite secretario kwe antu bathithitie mantu jagusikana na department iriko ana beto bagutetheka kana batatetheka bara bena protire bara bakejara kia potire batona antu bokara nyomba bagutetheka kana batatetheka Ito tugiana baba tukenda kumatukua Nairobi tukenda emergency tukathuta ndege faster tugetethania ni operation ikwendekana kethe ikana kena kesi ikwendekana haraka tukathutira ndege anu tubarabara ni bui kieni kira gietu kia mitungu ria gikeja aria antu ba mbere bo benefit ni antu ba bethi thai kuna thina cia employment tuliuga ti bangi bakathiria airport ya mitungu nireto neketho ina mbwa gusolve unemployment yana ba mitungu antu bara bakararitie mantu ya airport yetu bauna antu bae bakirikiria atongeria baba ba matura ni baugite ni bonete ngugira Daktari Sandra Kimweti ethirite agita kwa miaka 3 na kinya kuga kwa miaka 10 Kathuri Murungi ethirite ari utongerie ne batina kintu gya kuonania mheshimiwa Daktari ngugira ritete ne ya Meru Southimenti itetarika mabwe bwitaraja kurani oya tankomari ona ora ya kiau bugweta kithongori secondary bona ora kuthithitwe na ndu ego cia kuririga na aria uria twatara mantu ja ndagitari
nonga tutindaja ndagitari athithetie Southimenti mĩaka 3 nkorokia kathuri mũrũnge mĩaka 10 nĩ makana tema kathuri akorua murandi jwajo rambĩrĩria atemenya kuga nĩ arĩa bakĩrĩkĩria bakũria mũjumbe ũjũ nethera kiba mbeca cia gwaka bioro kĩrĩ obisi ya chibo kuthondeka imwe cia obisi ciethirĩte cikĩgwa na kinya nkũrũki gwaka rwego okuo ikuchibo beto bakaraga baere na chapchibo agakarariko nene okirendene nandi nyombera buru nontone ngao itukuromba ndagitari na tutengere mbeca tweja batu tulinovate nyombere ko kenda nene beto betha be nyomba mume ole kulukaro kajuya lanje oro gutinda na kunawe oro gutinda agwate thinene ndena nande no tutwimucemanione ya no ntonante kwa labweta biorone bila bila tyangwete ke oro tigeni kugango bichicha gwitethanga ngakuringa thimu ibioro obichire irara kandi bioro bya birale ibyanto barabo bichi abatu wanenchire twaje ikundine ale tweta kioroko na ndere bulenda toto gweta yeke romba ndagitara tunenkere mbeca cha maita ja thatu aja mbeca cia mbere cha kulinovate obichire isa sawa bugwetekera gabuteretekeria mbeca cijire kieni giki kenda ketha kina security kirigwe tukweranwa kigete atia kirigwe kintu kya bithatu tugakirwa bioro biwale batu tukarae akuriunge antu gamitungu tugetwa ndagitari atatutethia nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Teta na mbere na nteta sieto akariba kuthongo ni bakudeta ni uthondeki wa barabara haraba wete barabara ya Kithirone ite thondeki bura kubatere mwandiki wetu wa nteto MC Mutonga na utariria Nkiluke akari na tumiri barabara imwe ndene ya Kithongo ni bombite kwithirwo bagiteta neria bakuga barabara barithithirwa uria itiagirite na kinya bararamika kama kwairwo bakerwo ikaekirwo mola mujamega indi no muthatu jogwekirwe jungi Tieto mbetagwa Rosi wa Kimathi eje nĩ njĩra ya gĩkũne ĩrĩa ĩrarĩ imwe ĩrĩa ĩrathondekagwo yathondekwa bũthũku yekĩrwa tĩri igũrũ rĩa tĩri ĩngĩ na twabana tũrĩa tũma tũrĩkĩrĩnda na tũkuma wega twabanga twera ũrĩa wathithagia mecere twamwĩra njĩra kĩtĩgui atwĩraga twĩkĩra mwaranja Kĩthirone na atekĩra Kĩthirone arejĩra ongera mũtheti jũngĩ igũrũ rĩa ceu na akinyĩra na njĩra ĩrĩa twĩtĩkĩra karabati kwenda karabati na karabati kareka gwĩkĩrwo gũkeja kure itĩkĩri gũtĩnjĩra bwa njĩra kaĩrĩ njĩra kethũka kaĩrĩ na otu ntere imocu kinya ugatega wona imocu kinya baba kuruka bongo iteri gukunikania nja cia ntu na ngari gikunikana gwiteri na ana bacukuru bagakuruka kinya bwiba kunikana iteri iu ni nyingi mono na ndatu kuganjira yetu bandu iterabua ithithwe ura kubatere no ntu twatigire twarwa imara muja Kithirone jejete na tijo jekiri mwanka thai inkoreta rori na ni barabara era babu eri aje bwena mwara mjukoreta aje njirene kwe mtu ena mwara mweri aje Kithirone au no kwenda kujuita na randera jogera muro barabara nera reko ikuingiro goro ntukwe barabara ngi kutijwe na nde kuma thaiji nonto kulingana na thaiji nkuga ni ndugolirwe rectify aja no tutukali na chamani monka na ale guru barabara ne na mbera tena thina na ale guru iga stretch kaka gatigati na ni nkurugolirwa barabara na tinio ujo tino mbite tento mbaka kumegoro mpuma gweta mbuga buku mbaka ndaikemwe inkudithia ndire wacha na utengare ngathuto utengare ndi no stretch ugathithia atire urenda uge onto muno koje mukuru akigagwa oni nka rectify barabara akarabati utokakinya kwa karabati ugo koje mukuru akigagwa gitano koje oni koje kodithia barabara eje aja boga barabara mwara mjura cyo buire oni nde kuigwa monka factory kwa Kithirone Kithirone jubu kwa najua Kithirone na ka rectify na oni sina vita na mtu yeyote na inkoria kinya MCA wetu ito amuthurire tumwendete mono sawa muthuri na bati kwithirwa akija gututagera njira ese na ataja gututagera na atiga kinya kiriro gya tukia njira ese na kinya ntuko uyu twajira kwandamana njira ne tutamona na nakinyeru riboti ese njira etebui ende tutamona inkomoria ja thiuruki akiona kanjira ese na kinya kuombeka kinya kirima kinyawe ne ja thiuruki ona njira ese uria thithitwe itithithitwe bwega ona akona inyawe tithithitwe bwega bamenyora bakathithia ende bandu njira eterabua oni mbeta wa Million Oni ndi uri atire barabara yeto umwe kuru ungi arikia kuga
no ugo kari etethithitwe kinyang'ana imojujo ekiro jo iguru ringi tukoria batwire atutreaga ogoti ugeta barabara ekathiranga ekeri maiga imaiga jekeri etote maiga utemaiga kinyantanta na ginya baba okuru bakonte maiga itothithirwe njira yetu katutreaga ogoti kana atatu tukari Lieto mbeto Joseph Karaganio Matemo na nanga buta mangira jarejario njireje didi tubuzo kuburu no ntonto na ndegwe kumbwa alide gwe kitera bakabere ntokeira kana eto akeminya kumera au imundu te njere eta maitia mena mira negwitia njere mena me bareje bekera muju na nande ogeta kadiranga kana ogeta njire inge ni njere idaro keto na siabwa naje gukura imaya anda achoka kaire ndeja ke MCA wetu ria twaromba gakura mbere tutiraromba kura ejere arauga we na ije mantu jangasi na ije mantu jatoi na ije toi ni etumire ngina akua arauga ekoro bonde akabaretera ngasi no ntu akabaretera tugaita chiringi ngiri emwe tureterwe ngasi turaita ngasi ara tripu emberereta ijere retwaringa gakura muthuri areja aratwana ndebo gachiero yakaire karetanga na kakathenya na urire no nto na urire murungu uri iguru no kona bwawe no nto tutona mabo mugitira yokero gono muthuri na thamire na areta merega meru ni no athithia njira batu tote MCA na mwele bonge gento geta wa ngasi na tunya yako ngasi ne maya mbe bonde abakolera omuntu atagwangiri teke ndiguo muntu etagwangiri mbeta MC Mwetonga nkiripotera Meru TV Kenya Centralment. Igoya sana Mwetonga na teta na mbele na teta setu Adija Habdi kuma kaunti na ya Isiolo na meneretio tongori po mbunge wa Mwekuru kaunti na arauretie rangirwa mpukumo EACC kusonko na mbunge unontubo tumiribudu kubwa kigina kiaga. We didn't see you, Mumina, coming outside as a woman, na kuja kusema enyewe Mr. Governor, cool down kidogo, mkuja hata kwa kiti ama hata kwa kiko kidogo, you come and apologize. Even on behalf, as a women rep, a representative wa serikali. Ukuja at least hata useme, kujeni tuongee kidogo mikutano ya faraga. My friend, you should go room, take tea with the ODM party leaders and kill UDA, Jubilee, venye mulikuwa huko mkifuatana wakati ya siasa 2022, muende huko kwa mikutano ya faraga. Hatutaki kuona hizi vitu zenu mnapigana kwa social media, kwa media, ati kwa news. Tunaona ati wewe ati umekiwa vyombo vya habari, unaanza kunemu watu. Ukinemu watu itakuwa kama ni ukabila. Ukianza kunemu watu wa Marsabit wako kwa kaunti yao. They are very peaceful Marsabit. Kwanza Mumina Bonaya nikuulize kama swali. Have you ever gone to Marsabit County and you see there is a total difference between Marsabit and Isiolo County? They are very much far ahead from us. Wenye wako kwa file za EACC. Hiyo ni kazi ya serikali. You are the one to know how you will handle them. Kwa sababu katika sheria ya Kenya mnajua vile mtafanya kazi yenu. Hiyo si kazi yangu. Lakini mimi ile kitu na wasi from top to bottom, from national to Isiolo County, voters, wapigaji kura, say it is the real time to know who to vote for. Si wakati wa campaign ukidungwa shilingi 1,000 ati unasema huyo mtu tosha, ati huyo mtu hakuna mtu kama yeye. Tumekula shida for 5 years. Kwa sababu sasa hakuna by elections yenye tunaenda. We will stay until 2027. So 2027 tuvumilieni wananchi wa Kenya. Tuvumilieni, na kama ni mambo ya humanity, tafadhali mchunge, msicross boundaries ya one another. Hakuna mambo ya kukosana. Lakini 2022, 2027 tukue tunajua mwenye wa kupigia kura wisely.
Na riboti ni yetu kira katanta kiri nteto sietu ugoro aring kada se mwanya kiri barabonde bombo kunyanithia nteto cia Meru TV ugoronga kolera ugoro bodongi buyuri ni thari mubya murungu mwene nya bitawa Teri Babu.